Khubelai phi baro shakathub khubor jangi kiran Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta kasngi kilong. Palat lai pusau hajar ngut pas ki samla pule embos yatho menteri katho kapuli. Tamlong ka basuk ya ka sarkar ban ai mobile phone ya baro ki samla pule ong menteri ki kam katho kapuli. Dan khang khardap lod ya ki karkhana thang doyong ni kok factory bean ha East Janta Hills District. Pensngau ka All India Football Federation bakwa ban penlong ka futsal of Meghalaya. Pan Rau Kevin Strong na St. Thomas Higher Secondary School Mairang ya ka kerdan banengkong do ha ka examen embos hajilla. Temantang ni phais ki khubor ki bakham bania. Menteri katho kapule uba alak men rumboi henen kasngi ula lejingo ya ka rata chera ha East Janta Hills bantep ya ka jinglong jingman jong kate ka jaka kani ka jing lejingo jong menteri ya kate ka jaka kalong kumshi bentan na ka jing pen khre ya ka jing ya kren ya upod usam ha padang ka Meghalaya bat Assam shu menteri ula betha ya superintendent of police ban khang khardap lot ya baro ki karkhana thang doyong ni kok factory bean ha East Janta Hills District. Mending ngawan for East Janta Hills but Minister Transport ru nidon ka meeting na ka banta bantay ya karta chara kadadhangno bat kumno baginle nang ba lashay ondaladon ka meeting bat ki ar Minister nginla kata kadai gawai kabaa kalong ba meninhi andalayo i ya kata ka jimbon jang kita ki cook factory hapo East Janta ngala ai da ka order ka ba yaw SP jang ka East Janta Hills ba ude ban shim action ban khang ya baro ki illegal coal cook factory, illegal cook factory, Tibadon, Hakatogo district, but kito ki bad long ki legal ru, ba unpe na ki banra yaw do yang ban sign ya cook. So that message have been passed to the district administration. Menteri katho kapule ubalak men rumboi menta kasngi ulaya thoba ladan hadu palat lai pusau hajar ngut ki bala pas ya ka embos examination arjar arpwe wala ka jilla kadon hapdeng ki bon ki jing e menteri ulaya tho wala ka percentage ka duna henry ka jing paspat kalong kababon hadu kata bat kalong ka e ka ba ai men cm ka sarkar kinong hikai hikmi ki kpa ba de ki samla puleru. The pass percentage is only 52.92. But if you see the numbers, last year is about 26,000 students passed. But this year about 34,000 plus students have passed. So the number does not decrease. It is only because that this year because due to this situation, the student could not prepare well. The student could not go to class. But that's why I'm very happy that the student, they work very well. They try to do very well. That's why we have seen that the number of pass, I'm not talking about percentage, is 34,000 plus in SSLC. I already state times and again that online is not a substitute to classroom teaching. But in these circumstances, what is the other way? This is one of the way which the student, again, I congratulate the student who could clear the exam, that in spite of all these challenges, in spite of all these difficulties, they could overcome their determination, their goal to reach the top, that overcome all those challenges. Menteri katho kapule uba alak men rumboi ulaya thoba kamlong ka basuk ban ai mobile phone ya baro ki samla pule jong ka jilla ula ong ba lada ai mobile phone ya ki ka sarkar kan haban pelut da ki spak klur tengka ulaya thoru ba ka jing pen biang ya ka internet ru kalong ka ba tikna tang ya ka Meghalaya henre ya baro ka than chatei lammi ni ka sarkar pedeng kala ai hadu
Praspa teli ki mobile tower naga Meghalaya Henry yakani ka scheme 4 laban penteri kam nakadaw babon ki jingye. We didn't have any proposal. Yes, we want to provide, but as I said before, 34,000 students have passed. If we are to provide a smartphone, it will cost the state not less than 150 crore. And that also is not that once you provide the gadget that it is okay, but you have to have the data, and that data also costs. And not only that, we have the problem of the network connectivity. And these are the challenges. It's not related to the state of Meghalaya only. It is the challenge everywhere, all over the country. So it is Garo Hills region. It is always performing below par. That's why, if you remember, in 2019, we have formed the Garo Hills region for academic evaluation, or that committee has submitted a report which some intervention could be done and many could not be done because due to this the school could not be conducted. So this process, it is already in the mind of the government. I think this government is the first who analyze why this happened. So the report have already been submitted by the committee 2020 or 20 in the month of April, I don't remember exactly, and we have already implemented some of that recommendation, but we could not do all because we need the classroom teaching to start, and the movement of the people from one place to another place need to start. So we will do what it is need to be done. Hakati day jongkannya house tem arajar khandai rangam bakla. Ka sarkar India kala sanction kumba praspa tam ki mobile tower hapo ka state of Meghalaya. Banshna Henry ki bun ki jaka kim yo ban jaka teka kimanta ki danshna ngakermen bahak ini kistin badangwan ka mobile penetration kan nang bha shu badhakalian ka jinga day bat ki gadget naga benta ban yarap ya ki khna school kumba kalang manta ngi nakalian ka sarkar hidan ka jingmut Henry ngimpat la ban le namar ba kamut batang ka gadget habang edon ka gadget dan kan desa ya ka data ka ba ukhna o haban sale ban yo ban pendon kam tikidan bun ki jinit ki jinat ki bangila ban pembiang ta ya mentahi hakata ka jingdawa bangin pembiang yakine kitai bat kumba fitip hi menta kan dong kan no live sahajar ngot ki bapas ya ka SSLC lada ka sarkar kan ay ki kelas 11 kamot lada sanajaru kamot sispasan folklore approximately kan pulut ka sarkar na kabenta jangkin kamday ka basuk ban kren kalong ka basuk ban implement kamday ka basuk Ka All India Football Federation kalapan sngow baka kwa ban penlong ya ka jingya le kai football bala tip kum ka under 13 futsal ha Meghalaya. Ya kan ni laya thu da menteri ki kamele kai uba bante dor lingdo hadin ba ulayo banya phliu jingmut bat ki dekhot ka Meghalaya Football Association. Habakran hakinong thokot khubor uba bante dor lingdo uong ba ka jing penlong ya kan ni ka jat jingale kai football ka batang sangut Shillong hakamadan ka ba khamret kan ai man siam ki nongele kai football ki ba dang sedang he sedang san. Menteri ulaya thuru ba ula khmi lenti ba enla ban penlong ya kane ka jingya le kai ha urempang arajar arphoi endala khamduna ukhnang jing pang corona one proposal na All India Football Federation jadi ban conduct ya kane ka ikwa ban penlong ya kane ka under 30 futsal league ni for state region ye kane ka proposal berjuang ikwa ban bentuk but ada untuk mission dan kat Meghalaya Meghalaya Football Association. Itu jenis terkait pada sultanat buat ini orang Meghalaya yang jadi kemudian ni bagi kuah ASHA bagi kerela bagi semua dalam sana belum ya ini kerja nasional di yang dalam mengikuti yang mereka untuk setiap kecuali.
kuah ke jongki long sta nah mungkin menot yang mut yang terkait depan itu mentas nah mungkin akan menjadi itu di March Andai kata kalau ini kerja keren ini terdiam batang gue problem kalau orang minta kadang kadang kita pandai kita kau betul tidak sedang kembali ke dunia itu kini kan nadu ke each sedang nadu kawasan senam untuk terus senam pada kelasnya pada kelasnya mungkin belum zaman ke distrik kini affiliated association juga affiliate membuatkan Meghalaya association distrik tambah orang di final mereka di top 4 nama utama dan berada di peluang Shillong. Tementai ni apa haj kijing penbenar belingkot. Tementang ni apa yang si Khubor ki badangsa. Mentakasngi nakaliangkan National Highways and Infrastructure Development Corporation kalau no senyang dakawe ka ambulance nakabenta ka Shastri Memorial Dispensary Laimer Nongse pan ai jingsha kri ekipat ba kathan. Yakani ka ambulance la penlat pat baru ba hamna doling UMLA ka Milliam constituency. Yakani ka ambulance la isngo bahasa ka Sorkar Jylla daka National Highways and Infrastructure Development Corporation. Hakani ka program lingkot laya donlang UBDO ka Milliam Block uba Peter Pasa, Medical Officer Shastri Memorial Dispensary Dr. Arling Do, kirang ba Shnong jong ka Nongse, kalumau ba umlingka nong umlong, saumer lumpedeng ki CCMT jong ka block. Brainslave semeno, dia kelas ini beliau ada dua kita. Jadi kerjanya approach ini, nak beliau dia kita. Beri baru pak ini. Dia berkata ini nasuban kau semua semua orang ini prosesi. Ini nampak kau betul borong ini. Kita bermangkat, Tuhan ini. Saya berharap namun itu bagus. Teman kita sosial, teman kita sosial. Pak, kita ini boleh berbudi, boleh berbicara. Teman ini kita betul-betul bertetap ini. Kita perlu itu. Kali ambulans kena screen nampak, kita sistem. Hadirin ka jingtray si Tom Baro si Snam, wat hapdeng ka klam COVID-19. Ki kena puli ki klam do jingkermen, Henry kila yang scam haka jingyale ban poisha katong. Mentagasngi, kadekasngi ban sa kan mau ki kena bayo result matric mat class 12 arts. Nakaliang ka Don Bosco Media Network, kalau yo banyakran bagi kartu kat ni ki kena bala poisha khmat haki examen bala penlong daka embos.
Ngalakemen ha amal pangakram mudra banyo ka merit risk ya te ngalakemen ha amal ka hard work juna keting tri sitam jana te kala be off on ka kadan bon kecing apart with offline and online tanpa dapat yang kita online lectures bagi part na hikai kalau pembadan na classroom ni Shillong na kidan bang yo connectivity bahai yang itu tanpa ngata ngala tri sitam ngala bo itu ka extra effort kan ban puli bahai yang topic itu yang ban tek bahai yang lectures tu I can understand. The highest thing I have informatics practices at the computer science. The key subject to my baru subjects I distinction letter marks. Rather than mention computer applications, kata hingan decide tentang. Supaya orang man reach tam deh. Tang kata himak reach tam deh kan jarak itu masih lepas kita studies but consistent but kita boleh jumpa. But ngapa banyak I play ya principal jumpa. But ki nang kai bahwa ki parlok jama bahwa Tinga shamba o mata osnam mo na do kastang snam hing yo tang hindet ha po ban wan school te kum tu la kum banai leber kum tu ngin asdang no da ki online class but kidan he kijing nomor bangi kham yo ban shong ha school te mlong mio pelit jimut bah mo ban pet jikin kai ban batai tinga sham kidan kijing tang ba ka we pa dia ka ba pelong ban yo ki result ba pha ka de kijing minat na di ri da fi minat hi da fi nang hi ban wa di ki jaba binang ban kali mo ki kai ba mu situ ta hi ka ba pelong yang na bangan la ban poi shuru kan ni kedan ka ma but kidan kum tu banai Oktober kum tu ngina dan offline classes di ba kitu ki por hi banga yo phaban kali ni kina kai ki bangam tep ki banga suthu ki bangam suthu ya kitu ki por hi banga ngala ban cope up dan ni ban pendap hai ki ban create ni ban pendap ha mo ki jing puli ha jing suthu jangan ti kala bet ka offline hi online te bun teng ka internet ru kam nya bha hap shu ya ngap video kum tu ni audio ka basan kina kai ni shupek kum tu ki Google ni ki YouTube te ngasham ba hamla ba da kai bet ha school hi offline bet kadang-kadang liang ru kadang bet ka we kaliang ka bha kadang bet kaliang ka besneu kadang-kadang bentar ru ngasngol dia mata social media ru da finang man pendan kam hai ka ru kalong bet ka bha da finang man kam da fi pendan kam ka besneu kalong hi ka besneu ti ngasham ba mata oling ba ki YouTube ru ngala haban mo kin tu kinong kai YouTube wangam itu ire gider ngapetnya kitor ki ai jing matai ba bha ha ti ngasham ba ho kadang ka we kaliang ka bha ka we kaliang ka besneu Nakaliang ke Don Bosco Media Network, layoru banyakran bari Father Anthony Karkongor, ibada i principal ke Saint Anthony's Higher Secondary School, ibala ai Khubor ya baro ki badon benta ban ai jing job iki kena school. Hakedi kepor nga dat da ke jing kemen ba ke jisungu ban pai shu blai bla sesi sin la ke ku biang ke school Saint Anthony's Higher Secondary School chuni ba daily ba ke jing ke ku ju ba sesi sin mentang sni ke result jong ki Class 12 Arts ni layo ka result ka babha ka ba ki kena juni ka ba sangot layo kirang holders but na ki matric ba sangot kirang holders ka ki jing ku play ka bakapang ya kino hikai ki kimi ki pa but kum juru i kena ka trash tom what happening ka jing don't have deng ni ka jing jenjar ka jing pangklam ngai da ka jing minot ka jing testa jing kena ka jing dien jing kino hikai ke jing ketu jong mi pa bat ke jing ai mesin jong ina school ki kena kelas ngap bat kila tray minot kila tray stom bat menta ke ik bang yo i ke de result ke bawra adil ke jing tray stom ngadi ban a ke jing sinu ke pang ya ke seng solution ki bahalo jong ina do for the provincial for the vice provincial for the economer bat ki council members ki bala ai mesin ke school bang ide ban ya cekrang ha ke jing boot ya ke jing kai jong Don Bosco but ke ni school ke ke ba baro ya strive towards excellence but ban ai ke jing kai ban te ya ke kena baro ki liang te ke jing ku play shi ke de kena ke bla le ha ke school but kum ha ke ni sing ngi i tham tam ha ke liang ki admission na ke school lai perkhat kum ka naka MC bat naka school no banginya ya cekmat yang agar kom bertanya ke admission school jungi kala play ya ka admission lembak online aka bangi aila baru ikna ke bapa ban tap ng school jungi kila ban apply but sagoi pat nak ban ta gitu ba jenjar ki network lani nak daw jong ke social media nak daw jong bamdon mobile nak daw bagi sa si jingai nila buru katukan ni seat nak banta ban pelat yaki bat ngidap ai kapor nak benta yaki tu kena bamshim lala ban di olat ban tap di admission ni so tu yaki jing jong baro ki brio jung ki jat ban rio
but ni persangkat pala pan ai admission ya baru kita bamla ban shim but klapep haka school day school ka admission jungi ka don katum lalaki jong ki seat but ya kitu ki blale ha but kitu ki ba gidon ha bagin yo ki sayo rena ka benda kitu bam yo admission pat nila place ka commerce stream ha ki class 11 ru but ha ka class 11 ngi don arts but commerce te ya kitu ki bam sim yo admission chini style ru ngin sa mi ya ka result jong ki ru ha ka evening school ba sedang na do arsteng ha do risteng tiga ni ka school ka diga belaju mi ya ka result ka ba 100% na evening school jong high secondary tingi kentu ya kitu gi bam yo admission ru kila ban wana sinan senis but nakaliang school jong ni ru ngai persang ba klempem ni senang ya tum ya kino hikai bet mala dan ni don kam nakaliang jong kejing bon kena pentaus nan na mar kejing pelong yang iru bagin hap penyerap mar kaliang to ngi nyelong kibrio kibnong penyat tadi hak school ki kam kicam penyerap kat pangila ban pensup ya kibrio badon pedang kejing jenjar Nakaliang kadon Bosco Media Network, layo banyak keren bat ki kartu kan ni ki kena balapas, klem da jit than ki balapoi shakmat, namar baro ki kena ki treshitom hakajing la jongki, kimi not top, bat kalong ke ke ba ai mensim ban yo I baki kena school, wat hapadeng ki jing penwit ki babon, henrei ki lala ban yo ka jing job, kat kum ka jing pen kre ka jongki. Kekertiin jonga ka di lawan ka maudo. Masuk men. Ngaso ai ko beli kinoi kai bagi danding katlem bat nga kong kani kapor prakanta ala ban nga ya le ban shong hayam ban penlut por ya kakon bat kidan ki benta ki bangam sutu nga ya le ban kali kinoi kai lima ko WhatsApp ba iki handman Kibut kitchen air bangi yo mention snam bangi badan kaniga klam yim yo pai ka class ban shong class bat ka online bat link ba ka online ru yim yo pai kan network bat yim yo pai ke jing batai jing kinong kai bat la dangi pet na ka Google ru yim dan ba ke jing yim su thu ba qua bên ai belum nhưng không nghe yung lấy bạn như khi nói cái thì mày bác mày hẹn mình hi tong ba shong no ba hamduna hi khanjak ngai ngala treshi tam hi kata kumya ka exams ba mentally bang le boards ngaras ngakre tong ba max along kum 7 hours tong ba divided ya pangaras pangakre kum tu ngasham jingbu kibun ba ka ngasham ha online class number kilong kum ba la ini kila shu pressure te kena ban I notes kim perkhachu kanya kasong mo kata ngadan hi kidan bang 4 situ ba number banda batai ha class ka pair ban batai ha online ka pair te kadan hi kinjat ki which some subjects long kum bengi la try ngim jide ban ini ngim jide ban snyo kom no ru bengi la try shitam ye try better next time or try harder next time fin sa long hit ka thmo hade kajing yo jungai kan ne kerdan ngasngau ba kadai ka jingker khu kerdo jang ublai namar ba ngam poi perkat bangan poi sadu kan ne kerdan namar kathong bangabu kadai tang banjo distinction haborok subject tang katang lahun rai kajing yo pat sadu kan kerdan ngau ba kedai sya kajing kerku kerdo jong bulai kidon pun kijing kamtam ha kitu kipor marba nakadaw ben jong gani ka klam nyemla balong school man kasi nyemla ben late school nyemyo kijing batai drai nga penpau kajing sungu ya ka school ba kinang hikai baro kibala Trestom kibla ai kijing thok kibla kloi banyarap ini ya kena por ni kong ni sap nga penpau kajing sungu ya play try kerap bat nga ai ru kajing kublai ya imai ipa ya nga ai ru kajing kublai ka school adu I principal Father Herodes I vice principal Sister C but
ya boro ki nong hikai ki bla trestom kam tam bang ite bagadon klam te kam ta kila trestom kila ai ki jing tho kila ai ki jing batai bat nga airu ka jing kublai ya ki bahaya ngasam ya ki perlok ki prajor ki bala kersan ki ba ai museum bat nga kwa ru ban ai ka jing kublai iman nado dang kena ila train yang ila pen rekod bat ilong iba strict ba de kata bat ngasutu ba kajing strict jong i kala pen i pat yo so bat ngakwaru ban ai museum ya kitu bidang pule bidang pen krei ki exam ba what do jingkerman wala da ngiwan la kalong ying longsam kabaduk ngaru ngadai uai pawan na kalong ying longsam kabaduk kidon bun ki jing kidon bun kiding pekyang ndrai kata kemut ba nyem la pat ban poi thong idai ban sania haublai bat idai ban trace tom la do kemensiam kemut ba ladang idek kemut nyem don jingkerman am kam deng ta idai ban trace tom kalinti sakat thong kam dai ka basuk kindon bun kiding pekyang don bun kisia ndrai da ka jing trace tom bat da ka jing minot ngin poi bai bat idai ru ban sania haublai trai kata takiri kinti place buat Pada kitu ki khubor ngila poisa ka bakut tat hadu bangin daya syap